Thank you very much, le kamoso. Ow, Miss Kutlo, super cake, beautiful cake. Kgarebe ya go lejwa. Tlhamma dumela. O bateng Thabo. A ke re wa bona gore ke theogetse go. Oh, babes. Kana wena le nna. Wena One day le ma. ka bo re le so. Tla be re le team, baby. Yeah. Kana wena o tshameketse ruri. What do you want, Thabo? O senkana leng? Theo ko morago ka o bala stock se se gorogang. Oh yeah. Kana ke boss man malatsing, Bona Tlhamma. I need your help. Kaeng? I just finished fixing a PS4 for a client. Jaanong a re o batla go duela ka orange money. You know, now I don't have those things. Ke motho le hard cash. She. Theo ene o ntsenya stress ha ke mo kopa. Kana ke yone promotion. But say that, papas. Sure Theo, Yeah. boss man. Go jwang fan wa me? I shall see. Hey, kare ya go tshwanela white shirt. Say. Bona tlebra yaka. I need your help again. Client ele ya PS4. A re no ka duela fela ka orange money. And you know nna ga ke motho le dilo tseo tsa di account what. Ja. Can you deposit into your account, and I can take your card e be ke ya go cash. 20 minutes tops. Kante le mona Thabo. Ko re batla ke bua le wena ga ka hebra wa ka. A ka re go boletse dikarata ga di a dimane ne mona. Ka ndo ne phine ke sephirisa ma ka tshwana go e bolela. Mfethu, go bula account ya orange money duela easy. Ha go dingalo. O fila form ya lo boheditse. Nna ke tsoro re go pala eng. Come just do this for me. It's the last time. Okay, bona mo le go ra romela madi mo accounteng ya me. Mare keng, nna ke no ke a cashanga ke chase. Sure, boy. Mone, go na le sengwe se ke batlang go se go bontsha kgantele. Oh, ke boss man. Go le. Kgantele ke ya ka bona. Gape o me ke go ruta ka o mangwa gago. Gompieno ke batla go register le duela easy. Ha ke batle ditori. Sure, boss man. Hey fam, it's your girl No Mudisa back with another episode of Max Up Life, your go-to vlog for living your best stress-free life. Today we're talking about something that most people think is boring, but I promise you... Hush. Hello, Auntie. Hello? Emma. Hello? Hello? No. Ke a gotla, Auntie. Hello? Hi, Auntie. Le teng. Ke teng ngwanaka. O kae peo? O go bo mama. Ke a go ba bona kgantele. Emma. Okay. Bona, makabelo o buse madi a na dimile a motshelo. Wa nnetse phakela. Ah, that's good. Finally. O kgonne go a buse otlhe mme. Wai o khonene 1000 fela. Nyare me ke mmoletso ra a se ka duela interest. Ka goreng? Nya ke rela gompeno hela ngwanaka. Ke mmoleletse gore next time wa go duela madi fela o tle le yone interest. Auntie Noramma, kana madi a o ra tlhoka. That's why we're doing this. Ra adimisa madi. Remember I told you that Theo and I are saving up to buy equipment for our catering company. Nya ke a itse ngwana. Ke tshwantse gape go reka phone e ntšha for di-vlog tsa me. Tota ga re ka tswalela re neela batho madi ba sa buse interest, ga rena go itirela sepe mo botshelong. Hey, bona ke a itse ngwanaka. Tota ke tla reng ke sale ke itse bo makabelo bogologolo ke baagisanye ba rona maekele kana ra go kena khonang batho ka madi. Wena o tshwana fela lene. Tota papa ke ena nthutileng go dirisa madi sentle le go boloka madi for the future. Le wena auntie, you really need to start using your money wisely. Go adima batho madi o sa bone interest ke mathatela. Nya ke a itse no me ke go rute sengwe me kana tota ga se go re tshwaneletse go eteletsa madi ko pele mo sengwe le sengwe. Nyama yo ke Re ga. batho ba bo makabelo re tshela le bone ba re thusa me le rona re tshwanetse go ba thusa. Okay, no, ke a tlhaloganya auntie, but wena o nna fela o adima batho madi. They even end up taking advantage of you. Ga nke ba buisa madi a gago. Okay, bon, a re dire jana. Ngwago hela ha o hela. I'm taking your interest and investing it for you. Au, investing? Ke go fe mo? Ke a go bulela account with one of the fund managers. Madi a gago o tla bonela ira interest. O botlhalenyana tlhemaekele. Hey, nka leboga thata. A re simolle fela hela ngwago hela o fa re sena go kgaogana madi.
nna le Thao re dirile jalo for Peo's school fees, and the interest, it's really good. Hey, o kae ne mosimane wa gago? Teng. Ma a re o go nyala leng? Rona ga re batle bana ba ba sa nyaleng ma. Auntie A se ka ba go thuse ngwana ba sa nyale. Hehe, ko gore wa re nte ona mma. Nya. Nyamme o teng. Tota ena wa leka, wa ntlhokomela nna le Peo. He's been promoted actually ko tirong, and it's really helping our family. Au. But lenyalo lone, a re ska nna marela ka ntse for now. Peo's starting school soon, and we want to save up for a car. Le go godisa company ya rona ya catering. Mena tlhamma mamane ke a go bolela wa nthata. Nya, ke a itse re wa go tlhokomela tlengwanaka. Me manyale. Basimane ba malatsing ba tshamekisa bana ba batho. Me nna o ka ntlhaloganya. Motlogolo wa me ga di go lebele e ba phua ga ngwanyama nya. Can you feel it in the air? There's just something. Hola, boy! Ha! H-Dog! One day I'll be on a track like this with Sam, bra. Hey, oodwa! Oodwa! Hey, hey! Thabo fokotsa volume themonna ka ntwana ke ngorata modumana ne mona Oh, nah, bro. It's feel good music. fokotsa themonna feel good yang le ntlo ga rate modumo themonna o sala re le ga re ka tsosa modumo ke gore koba and I have a wife and a child nka ka khona go boela go strategi Relax, eh? Can't worry, gorile. Kana o boso malatsing. Di boso ba di a tshwanela go palama di kombi. it's a man bona promise me you won't tell anyone o bona ne wa kere wa itse gore we've been together for years right now kere na ngwana le ke a morata bra ka pelo ya miyuta and I want to take things to the next level. How do you mean? O ra yang nam? A ke le nna mo. Nna ke bona le setse le nyalane gane. Ke bona o inyadisitse re sa itse le ida. Thabo ke serious thomana bona dai ka batla go propose. What? Ring? Yeah. Yo. Is it real, Naman? Of course. Hi, make it boy. Yo, boy. Yeah. Ya no mo ke dintho tse di serious tlhamwe. Shu. Man, a re go tsaya ma 1-1. Re celebrate. Oh yeah, ka nne ke re le ke ta go thusa go kwadisetsa business ya go duela easy. So o tshwere copy ya mang le formula ke. Eh. Mekana, you haven't told me what a simple king this duela easy thing. Bona duela easy is the future and now of payments and fate. Kore o khona go duedisa customer ka phone. Ka phone. Yeah. Bo NFC ja. Bona o khona go ba scanisa QR code kana go ba duedisa ka merchant code ya gago kana number ya bona ya orange money. So madi a ntshiwa mo orange money ya bona. Exactly. Me ba duela ka phone 100%. Ke ngontso sample le nna mo. Thabo ke lekile thamana kana matwana ga nko nthetsa o batla go nna ntse ntshetse morago ka bon season. Hey, boss man. Boy. Sabe ke sere. Hello, Mama. Hi, Nana. Khombi ya ka no le yone e re folosa kgakala gore mma. Wa fuduga yano. Mero le kana ke yang. No, I just need a place to shoot my vlog, Mama. Trust me, Maldives is no place to try and record anything. Vlogonyane ya gago nka be setse go duela renta wa itse tota. A mmele madi wa a dira. Mama. How many times should I tell you gore your father and I are okay with you staying with us until you are ready? Mama, the vlog will make money soon. And ke go boleletse gantsi gore nna le Thao we're trying to make this work. Go kgona go nna thata hale. But look, we're committed to our relationship and we want to live within our means. Yeah. But anyway, I don't want to spoil my energy before the shoot. But okay, ke mo tlhagaletse gore mma. Ho ile le bo Rita, o itse re o excited gore. Ebile a re batho ba godise go sekolong sele sa kwa go balei. O tla go sekolo se teng sa ruta tota. Mama, you can't do that. I told you that we want to raise Bill our way. Those lessons sound expensive. This is so unfair, Mama. Ska ba bate bile go mpuisa yalo. Tabe ke go bona ka ena ka gore maletsing a nna ke be ke go bona. Oh my God. Nna ke batla go tlhokomela ngwana ke hela ka ke go godisitse.
ha le rona le mathata le madi ke ngwe sa bua ra bona re go thusa kaeng ga ke itse gore ke engwe ineeletse mosimane wa sekopa yole Bathong, Mama. o kile bona Rita Rita na tshwana le wena hela yana gona o iponetse monna yo responsible o monyetse ebile ba tshela sentle Rita is not a good influence for a young girl like Bill. Yeah. She doesn't live in this reality, Mama. Teo and I have been working hard to plan for Bill's future. We want to give our daughter life skills that will carry her into the future. Teo le ena o itse gore o bereka gore o ntse a promote-ile ko tirong, and Gate it's going to promotion. help us greatly. Ke a go bolelela mmekane. Please consult if you want to do things for our daughter. Ke a go kopa, Mama. Ga ke gane wa re thusa and we appreciate it, but please just talk to us first. ke a be ke go bona ka ene o ka gore nna wa bose o gone ga kere gape nna ke sa re ke omana le wena mma se ke batla go se go bontshela ke gore nna le rrago re a le rata wena le Peo Emma, I love you too.